What? Again? No, he said he'd be down there before he gets up. Partai le tua ua auria mai manmania nei vaenga o le aso ua mavai atu le tele o le malamalama o le ua folifolingoto le la i lona nofuaga pe ao o ina agai mai au o le ponisa ia ua tele foʻi ina agai atu i latou sa feagai ma galuega o lenei aso taliu atu i maota malaoa ia faapea foʻi fanau aʻoga i le atu ia ma le toe foʻi mai aiga tele foʻi i tuatuanoa sa feagai ma lenei aso itaʻi ia o le viiga lava ia faafetai le atua ona o le foʻi ua mafai ona tatou toe fesagisagiaʻi ia i luma nuu ai le tuanuu e pei o masani a lo tatou atunuu ua mavae atu le aso ananafi sa tatou fetapaʻi foʻi ma tatou fevaaiaʻi tou silasila mai ia ma ou taumafai e logologo puialii i loutou ia ma loutou mamalu ia le lava ua faataunuina lenei aso i ona feʻau ma tiute i le aga lelei faasoa o lo tatou atua ia ua foʻi ni lavasiga le tagata lava ia sa feagai ma ia ma lana saʻiliga o lenei aso ia o le faafetai le atua ia ona o avanoa ua mafai ona tatou taufai maua faapea foʻi ona tatou tufi taufao ia le aga lelei faifai pea ma le aga lelei faasoa o lo tatou matai ia e ala i le gata ia tiaʻu i nei vaega o le lalolagi ia e faapena foʻi i lau foʻi silasila ia ma lau mai mo mai o lo tatou te taufai faafetai ai i le aga lelei o le atua ia ona o lona mafai ona ia mafai ona ia puipui ma matia lo to soifua ma lo ola ua mafu ai ona tatou toe aulia manuia lenei vaega o le aso fia lenei o le aso valu lenei o le masina lona iva le valu lenei iva sefulu sutasi ia ia le petonuga o le a faapea foʻi ona faauau le tatou polokalame masani ia e pei ona iai ia aso taʻitasi o le vaiaso ae leʻi faauauina foʻi la le tatou aunaga ia e masani a ona tatou iafi i lo tatou mataisili
ia e ave iai le viiga ma le faafetai faafoʻi le viiga ma le faafetai ia ma augani i lona agaga paia o lo tatou fesoasoani sili e mafai ai ona tatou faatinoina mea ua foi e fea tatou faia me lo tatou lava iloa ma lo tatou malosi ai vale peitaʻi o lo tatou agaʻi ia e amatamea iā te ia tatou te malolosi ai tatou te loto tetele ai ia tatou e faagagana ina foʻi ia i tatou uma lava e so o se mea ia mo tatou loa ai e ai e lē mafai ona o tatou faia na o tatou ia le soifuaga ma le ola o loo faapea ona o tatou sapi ai i nei vaega o le soifuaga ma le ola e lea ia tatou wafi o tatou atua faafetaitele le atua lo matou tamau lo agalelei ua aulia foi manuia lenei aso le aso pali o le masina lona iva o le tausaga ia ma faafetai laufio ona ua maepa foʻi galuega ma lamasiga o lenei aso tele ia tuatuanoʻa sa peagai ma le tagata lava ia o lana saʻili ia auā lava tinaʻe o aiga o kalesia ma so o se faalapopoga talo lenei aso faafetaitele i lau tauteiga lauleoleona apoe matualia manualia lenei vaega le aso aletalo ma fitamai o gaga paia e tautualua le faaipai o le tagata faagagana mai na ua i o'o foʻi manaeʻa ia lenei vaega o le tautua ma le tagaga ma safa isu faamaga io matou sesē mau matou ana e su le li'i ma le fa'aola amene ia o lenā e ua o le melelei a le tatou amata i lo tatou matai e manui ai ia mea tatou te agaʻi ai i le aso ma le aso o le aso a lenei aso valu o le aso mafua iua nou fai atu o le aso mafua lava ia pei e faaogā i le lana vasega o lupe faalele po auauna le atua o lo fai ma o latou aso malōlō e koma mai ai feʻau ma galuega faaleagaga sa feagai ma i latou i le tapenaga o le pulelaʻa tapenaga faapulelaʻa i le vai aso atoa pe ona fai atu o le aso ia pe ua vaai faatumutumu i ai le vaai au toutuaʻā mani o tatou matua ina ua taunuu le talalelei ma amata ona faufau mo mea o ekalesia ia inuu mafioaga na fuai ona pei e ave lo latou faamuamua i le galuega faafai feʻau i totonu nuu mafioaga galulu e tatalo i aso uma pei ona mafuafuaga lava na ia tusala pe le tatalo le faifeʻau ma le faia lana tapenaga le aso atoa a o le mafuafuaga lava na o tatou tuaʻā ma i latou na tofaina le aso mafua faapitoa mo i latou ia ona e faapitoa mo o le ʻaufaigaluga e lē na o le e fakasā me totisi mamona lotu katoliko o le full gospel ia o le masosituiga ekalesi kilusiano iai o latou taʻitaʻi i foliga faapena o le aso mafua ia e faagaga mo i latou ia le aso palu lenei valu iva sefulu matasi o le aso mafua lenei iva taeao sefulu lo nui o le stofi o le aso faatulagaina lenā i lenei atunutele o Amerika September 11 ia po le aso sutasi o ioe i lē toe tau faamatalaina i le lalolagi atoa ia le aso ua taʻua o le aso le September 11 ia po le aso sefulu ma le tasi o le masina lona iva o le tausaga lea na luluina ai le lalolagi atoa i le faalavelave foʻi lea na tulai mai i se tasi o aitele o le malotele o Amerika ia na oso faia ai e le fili ia ona fale tetele foʻi e taʻua le Twin Towers
i tutono le ai o New York ia ma le ngata ina na mua ina whalitele ai to tele le soifua na to sea io e pina fate i ai le lalolangi i le nā tala whanonoa io o me le te mini nei io e i le mwhai o na whangaloina ia lea fo i vaenga o le soifuanga ma le ola Samoa ina ua sa tia e le fili ia ma foi una lau i loa ni tanga tengo ia Osama Bin Laden mantua foi ia pilena su e fata pito ma moa ia ma ia ile malo neo America sa ilia i ona lau fanua levan sa ili ia se ia o nalu ia ile vanga fule le Navy la le tau le vanga fule fapitoa le Navy le malo tele America ia pei o le group na lato nga ia tuloa i tutonu o le lau fanua tau alapi malato o sofa ia maua i lole li pei o ia le nā sana whātau teia ia i lato nā ngai mai Amerika nei o onga whapitoa i mea tau pailate a me waalele le mana whai le planning nei tangata ia whātoa execute ai muri awa lever the plan ma onga whapitoa nei tangata e matau tia ia o whesi lever o lela le toi tolu aso ia ona toe whamanapuina fo le e Amerika ia aso ele whaanga ele ngalongo fie i le atu nei i o le whalengaina o pale sa whawhatu i tonu tamau aingo le lalolangi ia pitai ia ua whalengaina le ngatere mu ia tatia ia le whale tia ia le fale i o waeli umiana na mu fale a te faturi is fatfo fale me fento e fai a le ola ua mau o le sili le na o na whangaronga ta i ainga ia foi la tala a ila tu papea o isi tangata na tuai i le ngā ruenga o isi tangata na misi ala ko flight se tuli ia tu le ngā ruenga na mafuai o na pasauina o tangata la na leu ta tusi ala tu tusi winga i le mele no winga o pasauina o lo nisi i le tele ina o tuai le ngā ruenga ia male fai ai o na la fiai lo la tu suifua malo la tu ola i le fa ala tele o le vai aso nei aso van iwa se pulu sputasi ia e fa mana tuinai ia le nei fo i aso tele i le malo Amerika e mana tu uma lalang i o atu langa pou lea o le la tu te lo uma wa o le tasi na tala o le tala fa sorpito i le ngata o tala fa sorpito le lalolangi la baia o Amerika la baia ia a ua lau silafia e le lalolangi atoa ia ia le tatonunga Samoa ia o nai vaenga na ai ka le vaenga o la te i o atu por kalame ia tatu tau tala noi ia foi la le mesa awai atu e nei ia le tatu tua ia sa o ia ia na nei i toe sa ninga o se tasio tina matua o le pulenga tonu ale e whakasa i Amerika nei io e ua si umi pea ma le tonu vai aso taru maliu silo matua ia a fuafuanga meni o ainga ma whanau ma fuai i o le whatoa o ana neila ia o lona whenga lotu muri ia ma watu e loe lona o i usanga tu mau lona nofuanga tu mau ia sa tuina tuairon tino maliu ia ma whatoa whatu iai ainga o whanau me se foi au whenga longa tutofu sa whatu mulia sa whaia lona lotu muli i lona lana lapa e kalesia ia i lana e kalesia i tutonu o le ayo Campton i le kalesia o whaioina o le Dominguez
Congregational Christian Church. Boleh kansia de kasa ia I tutonu pulenga tutonu ta ua pulenga tutonu ia pe nei le center ia Samoa nei Los Angeles ia le tutonu o sae ia masipo ia ona le ai o le matu le apo le yo masai saute o pulanga lana tolu ia sa ia malava fatumulia sa ia le pangodon tofia le tua I vaenga mai lua o fionga I fono o fionga I le pangodon tofia le tua mai e senga o toi na patonu senga to ina patua senga o faite au mana to patua ia se yo o foi la I o le tia kono to ina o le ngata o le pakasa asa ia foi la to ina faite au ia mai le vaenga o le paka asa ia po la foi le mai kana fo ia me Samoa sa fatumulia mai ia le to soundinga o le netina matua ua loa lona soifua I le tautua I le onanga le tua le tina e swafa ia vaipu pepe le atua le bao io ia o le tina e fio e a foi malama I le fio ango sasa ai ia na fai poi poatu I lona li'i ua leva fo'i ona maliu sito ina o tuila epa pepe atu le vau io o maua mai nei ia o atu umasia la fanau ia ua ola fo'i ma ola la ua ainga I tutono le nei malo Amerika mai toa mua e sa wai ia le tamai atu le epa pepe atu le vau ia o na ia vai pepe ia sau mai sasai malanga mai sasai sa wai ia lesiona pito o mato I sapani sa wai ia sa awai atu le nei aso mori mawina I le matango fio mori mau ia o tele I lotu ana nafi ma isi lotu mua le pulenga ato walu la nei io mau mori mawina I matango fie ia le mori mau foi le sa ia tausia le ola faaleanga ia o le tina ia vai valu sufitu tausanga le matua ia sa tausia le sunga le faafeagaina taulangi ia Pausa Thompson ia malfatua ia Melin pi o la uana o le foi o le aufenga luenga tofia le tua sa la tautuina mala tausia le soifua le ola faaleanga le tina matua e maliu le ala lo matua o tala ele ia se ma le ma ile lo matua e pina falonga tua le lo matua pe o tau short le manafa ia e mo le osion o na fatu pe tau pena lava ia le ai ia matulanga mo sila pia foi e nisi foi o tau ainga o fai ona fa no mai ele o miala ni silo matua farmai ia au silo matua malosi tele ngatele au malosi lana mo le mau o lana ngalue tonu le ngaluenga le tua ele fa tumu lima ngalue le malosi mafai ai se yoa ina pa ai ma mori mawina lana fanau ele o sitangata fa tanga fia le ngaluenga le se yoa ina bala au mai le tua ia le sauninga muli ele sunga tu in fatonu tanga luenga portman tanga luenga le pakasai amerikanei ia le susunga ile tu in fatonu ya sai tu mua ta faoli ia petawina ele sunga tu ina ia le ngata masa ia le tuspia ia pe o sunga tu ina ia o ile sa fai le launga ioe ia pe o I la tona sa te ngai filo tau I vale tuma to ina ia filo tau I vale
Ia e filo tau I vale ia o sunga tu ina o ia nasa fia ngai ia male upu fola male upu le tua I toe taimi ia o silo tua ia po sina tua ia vai pepe a tua pau ia o nisi sa matua mai I le no fuanga o lo lango mawai mai ia o na ngai lola ia le I le hall ia o le no fuanga le kalisia o le vai le ola ia o nasa fa no loto esa ia tu nei ia fatino nei fa lolonga ainga ia mata ape mai loa e lai sa o iai I le nei aso ia ma mori mawina foi ia le foi sauninga taua ona le soifanga lava ia maleola ia pe fa pe na lava ia le tatu vava ai ia ona ele mafai on tatu alo ese matulanga fa pea o te sauro lai ne a ona nei te tanu merpale a ua kia pula TV ai o live mai ia le press conference ale tamaita I pale mia o le malo tausi Awale o launga si tato le tunu. Ile nei vai tau le tausanga. Tato fo launga na fuafua mai pia te langona mai ina ua whapotu rua isuru o nei tausanga. O lea ua tato ua oa ma sufi rona ngalelei ma rona filemu. Ile masina rona iwa o le tausanga ua tato ua upia. Ma o le tatou whaafitai e le mapai. Ma le miinga o le tatou taisini. mai pola ngona mai whamunu Ona lona whamaoni, lona alofa, o apele ina I pea lo o tau soifua, masa matou wola. O te whaaturo watu I le fio la ufionga I le au mamalu o le malo, ma lau masiofo. Le fio sui o le fono sui tofia, le pa ia mawalunga o le tafitolu o le malo tuto tasi o Samoa. Ia I le fionga I le sui pale mia, ma ministar kapeleta. Le fio o le whamsinsili. Papea li ma maitai o le whamsinunga. Le fio sui mamalu o I tu malo e limas futasi. Ua filifilia mo le fono au faitu la fono. I le maea o le palo stele o fitoa maea. O sui o malo mai fafo, o whaururunga o mtanga ipenga. Ia whapea ia whalapo tumu hoti, bisinisi. Le paia o taitai o ekalesia, e meise le o whenga aguenga tutofia le atua, I le nofo a ekalesia keresianu I Samoa. Ia maurunga o Samoa, ma I o nao se I o I o nei. O pa ia wa ainga ma lato tama, o tama mo lato ainga. Ia malo tu mua mpule I tu au ma lato ainga I tai, ma le wa au nti. O te whaturo at foi, I le tapo inga whainga malo, tutuila mamano. I le fio le kobana, ma whainga malo I le kulenga whatonu. Le whamsinonga, ma le maota e lua o le fono whaitu la fono. Tutuila mamano. Ia, o le paia la lea. O wale whale ane fono, ma le nofo a moku. Sua me le vai whanua o fōma I tūlangi. I tu au mala taua sa ole, ma le lau niu sa e hua. O pa ia ina motu sa, o wale a fio o whatu I o motu. Ala lata I toto o le whale ura. Ia o leo wa whale pa foe,
atautai inua mangoto le awale whainga whiwhiringa sa au whaiva iai le paia o le atunu. E whiritanga ngai le tō whāma le whautanga. Awani sui e taua peina na fua o e tūmalo e lima sefutasi o le fono awao whaitula fono a sao. Sao tātou tutasi le atua, lo tātou whamoe moe. Ina ia awalitia e lona alofa, ia se manu mana o se au sanga le tubai, no tātou whamoe moe. Pitai, o lona alofa, ua ngonga ai le fasulu o Matagivale, mani whalia, o i tu aso au kou. Te tele i le au whainga guenga tutofia le tua. I so se whatawhaitaulanga kerisiano i le atu. Ia e mai se o le atu patoa, i lo o tau whaitatalo, ma whainga whiriwhiringa a le atu. O te moria le mawhatai, i sui uma na tausini o i le nei whainga palota. Whamalo le taupati, mawhatai le o masai, malo o tau pulu ngau ngau. E fia tautua, mo o tau tu malo maletu. O lea ua au mai le whiriwhiringa le atunu. O anga ia wha demokrasi. O loo whafoe ai le sairinga o sui a parliamene o Samoa. O te whamalo atu i vaenga whau whaiuma. Sa tau wā i le nei whainga whatu. O se tasi le nei o whainga whiriwhiringa ua whamawina ai le tele o vaenga whau whai. Sa tau wā i la o tau sui. Whamalo i taitai o vaenga whau whai. Sa o lato taimuaina Paul Kalame, Lawi loa. Na o lato vaenga whau whai. Hawale whiriwhiringa ale atunu. Whamalo whaatai le whatotoa. O lea ua au mai le unga o le whainga palota. Ua au sia e le vaenga whau whai o le whatotua i le atua Samoa o tasi. Le whainga mera maa walunga o sui o i tūmalo. Ma o te tau, ia whai lea mo tātou. Na o whionga la uli mani toa, malo le taupati. La usunga tui le epa, pa pēra taitai o isi vaenga whau whai i le nei whainga palota. Pa malo le whai o le whaipa. E le whai mofie le sairinga mafua le lei o Samoa. Ai mai se tūlanga whataitai o le malo. Ma le fono au whai tūla fono. E sa ili le tō whāwhitālahi. Ma le moe te tūtona. Ai lautua i le poto mai le atua. E whaafoe ai e wha o le atunu. O te whaafitai e le paia mawalunga o Samoa. Sa whaatino o lato wai atatau e pālustaina sui o i tūmalo. Whaafitai le whai malu o lau o tū whaiva. E le iai se ngā se, o ni me pesi na aria di mai le vai aso o le palota. O le whiriwhiringa o nufua o i tūmalo. O lo ta oto i la autou whātou whala inga. Ma o ai lava ua outou tusi au iai. Tātou te mo'omia, na outou langolango. E una ia whātasi ati nai o i tūmalo. Male atunu.
le titi le whaafetai i le fionga i le komisina o whenga palota malona ofisa. O le au whenga luenga ngā lulue i whale palota. O le matanga luenga o leo leo. O sui mai fafo sa o lato taituina le nei whenga palota. Ia mai lato uma na whaisao i le whamoe moe o le tunu. Whaatai le whaitaulanga, whamalo le ngā lulue. Le lava sa ngā luenga i le mai. Mai si lo fia ele atua lo o tau tautinga. O ia na te tauia i whamanuianga. E ala ese mai. Ia Samoa pe ngalo e sea. Lo wanga le rei. I le nei vai tau sa o tau a veina i le taitainga o le tunu. I le tofi pānia. Sa tātou wholau mai i le o ngā tonu o le rua whe luas furtasi. I le mai ai o lui tau mawhita. Tūlai mai fo i le nā vai tau. O te whape atu. E le i titi la o tō angalang mai tātou malo. I lo nā tinai, malona te mawainga. Sa tau mwhai lava i le mwhai na whai. Le whaamoe moe i le whasoswani mai o le ngānga paia. E whaatino ngā luenga mo le manuia au i lumo Samoa. Mo na tangata. Ia, e whapea foi. I le whenga iai ma le vai whafo i malo le Pasifika. Ma le lalolangi. Ina ia tū mau alunga le tātou mau. E mamoli i tau au whianga te tele sa au ai iai. O le tala awe lea. Sa mamoli mai e tātou tali ngā malo. Sa ngā pātia ai le tunu i a Novema o le luafe luas futolu. I le saininga o le Samoa Agreement. Ma tunu o Europa. Pe tūlangi a Afrika, Caribbeane, ma le Pasifika. Ia, e mai se ai o ke topa o le tausanga te anei. I le whanatanga malo e 5 o le tau kulenga a Peritania. Ia, na asia ai Samoa, e le o lo taiulu o malo le tau kulenga. Ia, o le tukulea o Peritania sa lesi le tolu, mo le uluai taita. E ui lea o anga masani o le tātou soifuanga. E tutupu matangi liuwa. E pisoa ina pea lo tātou wola I fita, pita. E malamalamu pea le nofuali I o le alofa tuno. Awa o le atua, o le fai mea tonu. O lona malo e le mawhai o na luluina. O le pelu e maamai. Lau fionga I le palimia filifilia o Samoa. Lau fionga la uli il malitoa sa ngaiale ai o stai. Ma o whao Sofia moe ngā luenga. I lou tūlai. E taitai le tunu. I le tofi palimia. O le tofi le na. O le tofi o Samoa. Malona malo tutotasi. O la stalo. Ia whamoemoe I le atua le ngā luenga. Ia taunapo I le malu o whenga whawae, matula whono. Ma ia tautuana, whautuanga, ale au whenga luenga le malu. Olo o puno wai I au au nanga, mō le atu. Ia manuia lo tūlai mai I le tau aveina, o le tofi palimia, mō si o tātou atu. Mo sui filifilia uma o le fono faitula fono. Ua pale mai mo le pale mene se fulu batu. O to mamana. Ia whamanuia le atua. I le tofi ma le bala auringa. Ia si o itu malo pele o lo tawhanga. Whaapitai mo la autou tapua inga au whianga iai ma le tofi pale mia. Tainane le fast food tau sanga talu on o tau aveina. Le
no foa o le tātou tūmalo. O le asa tātou tautua ia Samoa. Ia whaia ia ma ke inga o le tua. Le pa ia o whawhenga tau langi a le tātou tūmalo. Pa teitele e whamalo si au ma le tata. Tātou tūli luma so tātou ai. Ma ia manu ia tele si o tātou tūmalo. Mo la vai nga fa fai o Samoa o potu. Pa malo le tai, malo le finau. Ai mai se mo le momolina o mau fa vai. Ile tau vai ina o no foa o itu malo. Ile malo te tele. E ui ile tau lau o le tatou fa moe i sona ato toanga. O le a bea, ma tau o tūlai mai mo le nei pai. E tau apeina le fua o le Samoa o potu. I le whalanga maia a le atu. Tātou tāofi le loto mau. E whaawau a tātou mutawhai oi. I tawha ese o le ngā kuenga whapaenga whaawhai. E tau alunga le nei tau talanga. I le whaafitai whaapitoa. Mō lau kāpineta i le amata mai o le paia inga lona sifurfitu. Ai mai se le kapineta o le malo tausi. I la o tau a fionga i le suipale mia ma minista. Ma o laulava mau whataitai. O le laulau al kapineta. E whapoe ina le taita ina o le malo. I le ngā duenga i le atina ina o le tu. Ma au nanga mo tātou tangata. Pātai tele, mo le tau abeina o tiute ma whaiva, o le walauina, i lo o tau whinangalo matala, ma le whetala, ai autu lava i le manuia o le atu. Ia whamanuia le atua, ia o tau a fionga, ai maise o aina ma e pele. Tātou soifua i le aso ua tofa e lana fionga i le au malu o le malu. E tau au fia ai le pāle mene mo le whatau toina o sui mamalu umo le pāle mene. Ai maise le pāle mia malana kāpeneta. I o tātou maua whatasi le aso i le file mu ma le anganga whakatai. Ua mae a le whainga whilinga Samoa. I le tausinga alofa a le atu. Ia manuia tele si o tātou atunu. Ia tūmau pēr le fide mu ma le alofa o le atua. Ma le mātanga whaiwai pēr ma lona anganga. I lunga o le tātou tofi o Samoa. Le tātou atunu pēr. Ia soifua ma ia manuia. Good afternoon, Samoa. The conclusion of the general elections official count on Friday last week and subsequent conveyance of the writ to the head of state, I now take this opportunity to thank each and every one of you for your patience and active participation in the electoral process. Your voices, through your votes, have once again demonstrated the strength and resilience of our democracy. We thank the Lord for his love and grace upon us and for his peace on our country as we took part in the process. In this regard, the role of the church and to the Lord and for praying for peace. I also take this opportunity to congratulate the winning political party, Iletua Samoa Watasi, and its leader, Nauli Olmaliatua, who will now steer our country into the future. I also wish to acknowledge the Human Rights Protection Party, Sungatwila Ebile,
and all other political party leaders for their contribution to ensuring a peaceful and robust general election. I extend my sincere appreciation to the voters who turned out to exercise their fundamental right to vote. Your voices matter, and the choices you make in electing your representatives in Parliament over the next 5 years will hopefully deliver to your expectations for a better Spain. A very special thank you to the Electoral Commissioner and his dedicated team of officials for their tireless efforts in ensuring a free, fair, transparent electoral process. Your commitment to upholding the integrity of our democracy in every way deserves our thanks. To the electoral officials, the police, and all observers who participated in the elections, thank you. Your roles were imperative in safeguarding the electoral process and maintaining order during the significant time of our country's history. May you make good on any lessons learned from the conduct of these elections. As my government prepares to complete our cabinet duties, I want to thank you, Sam, for standing together with the government in driving what was carefully planned to enhance sustainable development in the development of this country. As Prime Minister, committed to lead government in accordance with requirements of the law and policies, governing operations in fair and at the regional and international arenas. I ensured that our voice as an independent country was amplified with the collective voice of the Blue Pacific family on issues crucial for regional unity and solidarity, and to promote priorities. That resonated with the feedback around the globe on your consistent advocacy of our climate, of our ocean and protection, of our biodiversity beyond national jurisdictions. Our collective efforts in successfully hosting the signing of the Samoa Agreement and the Commonwealth Leaders Meeting in October has placed us on a platform as a sought-after host for international meetings and a viable tourist destination. Our success would not have happened without public support and trust in the systems of government. Our unity as a nation that is founded on God and respect for our constitution have shielded us from the torrents of time and the journey of our democracy. Together, we have weathered the rampage of COVID-19 and recently the dengue epidemic with the help of what we have jointly accomplished in my term as Prime Minister shall be made for the glory of God, upon whom this country is founded. I congratulate the Prime Minister-elect, the Honorable Laulian Magetoa Leutea Polatebafusi. I pray for wisdom and courage upon you to carry the mantle of leadership with dedication and integrity. I want to acknowledge with sincere appreciation my cabinet colleagues who have served with me during the 17th parliamentary term. Thank you for your service to the country.
In closing, I acknowledge with appreciation the support of my constituency, Rotofana. We have come a long way and stood together over these many years. Thank you for your prayers, your counsel, and ready support. During the 40 years I have been your Member of Parliament, and your continued support for the next 5 years. The Head of State has proclaimed next Tuesday, 16th of September, for the convening of the 18th Parliament. Let us all move forward to meet this new chapter in our country's political journey with faith, steadfast, and thankful hearts. May God bless Samoa. So forth. Yeah. Manatua na ua le ia masisi o tātou e li matamatai e li whaanongolunga about half an hour ago or an hour ago le whatua sawai ia lana press conference ia po lana press release le ua tuina mai le ea mo le lausilafia e Samoa uma te ilo ia te oe malau whaanongolunga malau baba ai o isi matawina ia le tau facial expression ia mame uma whapena. But I'm thinking it seems like everyone is slowly moving forward. Yeah. O te Baba yatu pei o le na ai mo sa mo le le ia se si o tātou e le isai le ai ia ma se si o tātou e le isai le mea pino whai atu te leo porkalame o haufu po le a fo iso ta le fia ma so ta le fia so le e te ia bavitai a te i te le meo le ngā ua lofa Ioe, ia, sa moro o tatu whanongonong, lea ua whawhitai lea tua finally ua au mai ia se saunoanga, ia po se malilenga whapitoa. Mai fo i le sa whai ma pale mia tausi, ma pale mia o le malo tausi, o le tatu nu. So le la ua manino, le ua manino i urungaru Samoa ia maua i tea foi panua lalo i le whainga malanga a le whatuatua i le atua Samoa tasi sa tau pe au mai i masina matausanga tele upu matala ioe te lapo ina i lunga o pe au o le ea o lunga o newspaper o lunga o TV ua le ai se patua oi o le ngangana o upu matala. Wala nafi ana o whaitau ina tuai ia poi. Ia whamanuianga a li papalangi ia le pale mia o New Zealand o le tangata e ngoia Anthony Albanese ia ma Christopher Luxon ia papena foi ia Winston Peters. Ili vaipu tonu watu ia se whamanianga mai i le tatu malotua oi ia po tatu uso mai Amerika Samoa o te lopo tonu watu ia wa o teimi hapene o teimi o taitai o malo e theofo fo ai ia e mese lapala o tatu watu nu. Leanga ufaisi wa loa tausanga. O pete e na ia yo o me le teimi nei petai. Like I said, it seems like everyone is slowly moving forward. Yoe. Lea ua amata ina ua malele tamaitai pale mia le malo tausi. Ia, tātou te whaitau isi malafa.
tātou te whaitau se umalava i le whaawinga ina. Pio isi e whai mai e leo i eisni fōringa Salamō. Ioi, ai le tala na fesili ele au whai news. O iai lani la ngona whapena o le regret ia te ia. Ai whapea mai le tala te maitai. Le hafut whasa mō le regret. Ioi, ia, tātou te loa umai te silafia o te loa. Whawhia ono tātou whasa moina le upu regret. Ia, e mwhaifu ono tātou wa ai ua o tātou toe Salamoane, apo iai la ngona whapena. Ia, poni la ngona e toe whatu iai, ia le afo i le mea sa le tatau o no iai. Ai mana ia Chantali. Le ai sana ele o iai se la ngona papena ua toe Salamō i ana whaiunga i po le ase le iai la ngona papena. There's no regret at all. Ia o la ngona saoana o tātou ia e whaali ma whailoa. Au le mea sili o na tau. O lea ua au mailo na langona. Lea ua au mailo na langona mai tau tinolo i asamu. Ua iai le pale mia filifilia o le tatu. O lana upu whaamanuia. O lana upu whaamalo. O le anganga whaafetai i le sunga i le lauli a le mali e toa. A toa madavang whaupwhai e whaatuatua i le atua samu utasi. O lea o le alatu whaia le ngā luenga whaawau i le tautuaina o le malo samo. O ana upu lai le so. O ana upu e whaala i au. E whaala i loa mai fo i lona langona. Ua tautino fo i ia, ua whaia ina. Lona fina wina o le nofoa i oe. Ia le fo ilana avelana nganga wha, lona nganga wha taitele. I lona i tu malo, o le au whainga lunga tutofia le atua i tutono lona i tu malo. Avelana upwhaftai i atu i le epa. Ia le fo e pi e whaasitsili lava le langona e abeanga i le lauri le mali e toa le watea po la tei vau smet. Ia e pe o winga i sa moa o le tātou tautua ma le aunanga. I le mawhai ai on tātou toe tā i tua le tili mo tātou toe tamwhai au mai o le anmen o le mesili on tau. O lea ua mai sona langona whaafetai. Pe admit, pe own up, o lato inga oputa te whaamatalai nei. I leo le tāua na, o le mesili o na tāua, ua langona e le tamaitai pāle mia o na malo tausi, ua uma lo na taimi. Ua maea lo na taimi fia ngai matangata anu o Samoa. Le winga tonu ale mele langa launga, tu se o leo maila na tala whaafitai ma whaamalo i le vaenga whatutua i le atua Samoa tasi. A o le taimi fo i lea. O lea ua hatangi ai lona o ana toi upu, o lana wha vaenga, ma ua mautino ai, ua awatu uma mea sa ia teia o lona marusianga whaataitai o le malo, o ta ua o le malo tausi. Lea ua whaafonga le atunuu, ia pe aina whaatalitali li tamaitai i se male lenga mai lea o le malo. Ia pe tai e monia ua whai ua tautua upenga te isi lava. Ona ua mua atu i Samoa ia whaafitaim whaamanui atu nuu palangi. Io e sa ta whaitau lava ta ita whaata ita lava e umalo le palota. Pi o la ua matule e patangata sa tauna mua ana isea. Ile mwhaina o atu i atu nui whafo mua atu ala tu alai iai la tu o la tou na whina wina le no foa o le atu peitai. Ia, e sili atu tu sape tu ai. Ai whaatai o lea ua taunu. Lea ua tatou ai iai la me muri mai. Tātou te ono whaitau wina. Ma tātou i loa le leiki. O leo whai matamaitai e le aise langona, na te leo, le aise langona regret.
a o a ngai le tatu langa no musu e o umi tu ale te mi ofisili ale au ale media ale ofisili ale media tasina ofisili ale media fa ye po ye la ngona fa pena ya tia a o ye ni la ngona na te toe ono te enai ya pena te ai fe mela te meta ile ai nei ni la ngona na te se la ngona regret ya well tato mai fa pena ele fenta tu te sa mai meta ai fa fetai o le o tu sa mai ona manatu mo na la ngona o le fe awala wa mai mo o ma usamo wai loe te mai tai pale mia fe mi ia o umano tem o le temi foi la ele te ia se falo tortolua ile vai fa fai el fatu tu ile tu sa mutas e o manino mai le tala le au le malo le o mai le tala tu tasi ata ngata le ta tele fa no ia yo o le to ina le o mai le tala yo ale fionga le sa fa pito eta tu tele fa no ale to ina o to ina tu la e pasa lele yo pau asi mea leo te lango fisili le media foi na fisili nei e fia ni tangi ale tu vaanga o lo ave ile famasino a ona po na matua fa lele me lunga e fono toe lunga le la por kalame ma le tio tono o stadia nei fa ilo ai e lua se furu la tu tangi ai tele foi tangi fia me mala na vaanga o lo fai in payaso nei o le tangi la pi tele na ave le tangi a te metai o fia me mala na vaanga fai e ave lunga o le system le na fa nga ele komsino finga palota pe ina e tangi e fia o le la o manino le fia fili nei pe si li fa lua e pe fa to po e fai metala fia ele o ye sa matu tangi o fai ile ai se matutangi e tasi o fai o lona winga pela o le tau tata mai o ai tonu ar tangata le tu le ali sangata o ai le tangata le pe e la fitua a tau fai ia le o tatu tau fai langona fa tasi o mai la le a fia pua o isi tangata ia o isi tangata e tele ma manino statu tala ile mele pau le mele o fa manino mai sau sa o ele fofonga o te maitai pandemia ia e fai pea ona o whangaina le upu o te maitai pandemia isia lang lele i fai ele one sa fa tau toi mai le ma fai ele tulia po ina resign mai te maitai pandemia ele tulia ina resign mai o le taimi fa tau toi le malo fou o le taimi fo ina ia ua au mai ato ai ia le whainga malo ia au o le vai fai e fatuatua i le atua sa mutasi ia fa pena foi ia mena ele tautulia ina resign mai te mai tai leo o mana malele mai o mai le malelenga ale au le malo ia o le ua ta mai le aso o le aso sifuma le valu aso sifuru lua le sofa reile sifu tolu le aso nai sufa le aso sa su lim le aso lua Tuesday next week kalato no winga a pe o le aso lua sa mo le aso fua matou ni Amerika ia o le afatino ina iloa ia le pe o le sa lua fesasia pe fatau pea ia le ai le ua manino mai le tatou le o saunoa le sunga le laudi le malitoa ia le palemia filifilia o le atu le fatautonga ia maleulua i fontanga le palemia i wana lunia na le atua fatauto fatu le lafo malolo ia le aso se fulu matvalu ia e le o to iai lani meo pino fai atu le ua nga i atatou e le mua ona minoi tatou luma ioe mai pe folinga mai o leo amata ona to filemu leo amata ona ioe
o le aso se fulu ma le fia. La le aso na e tu ia, sfulu ono por sumadval. Tango tua e whaitau atu ia le ia le la tango whaitau atu le pio le au mai lona whaperetani. Proclamation from the head of state. Notice of the date, time, and place for the Legislative Assembly to meet for the opening of the 18th, or the parliamentary 18th parliamentary of the independent state of Samoa. Ai tui maleli fano vale toa Sualavili II, head of state of Samoa, acting pursuant to Article 52 of the Constitution of the Independent State of Samoa, 1960, hereby appoint Tuesday 16th, Leila Lesuono, Winga Susfurlua, Lesufarele, Asusfutolu, Lestonai, Sufa, ia le aso sa su lima le aso fu suon asolua na sa o solua ia api o le nau o faita wina tu le fa Britania ia le fa moe ai tu melili fano va le to Sualavili II, head of state of Samoa, acting pursuant to Article 52 of the Constitution of the Independent State of Samoa, 1960, hereby appoint Tuesday, 16th of September, 2025 at 9:30 a.m. at Tuna Imato Multipurpose Complex. As the date, time, and place for the first meeting of the 18th Parliament of the Independent State of Samoa after the holding of the general election, given under my hand on this 8th day of September 2025, Tui Maleli Fano Vale Toa Sualavili, the second head of state. Iona lango tero maua ia le tusi lona fa Samoa o na fa Britania le ia tau e pe le utam fa ia la susfum lono o lona winga o le parlemene lona susfum valu a lona susfum fitu le la uma a parlemene la le fa tau parlemene susfum valu ia ile aso se fulu leono o le masina ni lona winga le aso lua Tuesday of next week i te Samoa Malaso Temia Sam o le iwa tors fulu le tae au. Iwa tors fulu, se fulu tors fulu, su tasi tors fulu fa. Yo, sulu fas fulu ya matu. Sulu tors fulu ya matu, fai tu la ese. Ia mo i tato malapa, o lea ua tapena ia le tato ainga, vaenga fai. Ia talia ia le manaonga o le watu ina mai le malelenga a le au mamalu o le tatu malo. Le apoila ua tali tamai tai pale mia o lo ia vaia lo tatu atnu ma faaua wina ia le ngā ruenga tausi to tonu o le tatu malo. Se ia pa ia la suma leo no winga. We don't need her to resign. Le kaukile mo mga mia o le lava ua tofa le aso. Le aso le na e patau nai le patau tonga ia matu lima tu loa ia le penga malo fo le ngata fu la ia matu e tau ki ia ta vale lai tono le mana tu po le tau pa mata o le sibanga le na pa me e tusi me a patuta vale fo peta lai ma sui fo peta lai eli abea la ia ta e pakata vale tu tono le premises le apoi
ale patpono mo te pono ele o bea ile mea na mana o ia i lato e papo i atu le mea ile taimilia ale ai ole a uia nisi vaenga tu la pono, and that was a threat. Yo me manino a pe atusa pe tau yo le la o manino ele tu a bela le la ta o fiala ta vale ponto talai mar sui ponto talai o ale o suia ia se malo le o to no foa ia le fatutua ile tu samu tasi si ta tu fa no longo poi ponto talai o ai sui ponto talai ine va beatu sa utala ai le mena le pe le uta tsoli tsoli ka fe tsoli ke foi no vai por o le YouTube tsoli o sa wai pe o lawa mai o le lo sa wai tanga pa tai o le minsta ma le minsta wana portfolios me uma penga ile tanga ma le minsta fa sa o me no le YouTube ia o naina matematenga ele fai ono o fai atu a me o sao to ata tu pat io le o manu tau lo nisi ai le peno fai atu ile mea o le tatu tali matatalo ile aso se puru ma le ono so luar vai so po le ngata ina fatau to ai o le fai fatau to ia ona mai rola ia le lisi o ni sta mo mo tofi fo fitalai malona sui fo fitalai ia ona varval au te tasi mai rola ia le o minsta ia mai la tu uma ole apa to nga buenga le na ale ponga fitalai ia mai ona fatau to ia le ponga fitalai o ia fatau to ina ponga fitalai o le au mamalu o tatu malo yo ia ia ina langa manatu fo i matau le malo o wal mele o no tala no isi o uso i samu o ila to o le o lo pape mai o le e ta ofi e to ino tuile lana mahenga le hicha pipi ele o ile fatau tomo io ai mo una veia ele lo po fele sanga fa tam to o ile finangalo le to inga to ina fape a fai o to le to te muli vai ele le to sta ia langa to te le o fatau tonga o to wa tui ile male lenga le ao le malo no wi te to e foi uma fai o to palota so a papela o oi e te ata mai tu o e petu le pai a o to fa longo isis le ua mai le male lenga te mate pale mia e ono fatupu masalo e ono fatupu masalo ono tulanga fudi le ua maoti mai ia le fa malo ma fa tai ia ale to mate pale mia le malo tosi ale ata tu te lo ngona tu ia le to ina po le as paua me to te fa longo ole pe o tongi ma ale me le fai mai pe ole lava au mai saure siantama le suiati pe o lan tamana saum fatau nu mai ala to su o le first 10 la to dai au mai o le me le recount votes la to se purupa ala tangi la tangi mo e pe nga I recounts e no fola au mai e to tonu male recount ale apoi suer fast independence tolua na se puruta sia itangi e anga isa o lava I mea tau le toi fai tau wina o le palota te le loso le te tam fai e whaawasenga I malama mai lo ta mafau fau pe whapewhea ona toi o I don't know tele aunga ka whaavalea I makaika ai tatia o le lato la valea ia te tau pai pea le mea o lato mana na o iei toi fai tau pao le mea a fai nei e malolo pea o ai la ia e te tau ana avi se sala tau tupe tangata nei langa ele le titi tupe alu li ia mea ia ele ngata foi la o le lato fai tau e se fulu a keise sa ia mo le mele o le recounting o le palota o le isi se pulu
ia pila o le isi se pulu e fua la i lunga mo mea o fatosina. Ia le ta uai tupe ua whaonga tupe e le fatutua i le tu. E one ngalo ia te uto. Tu le pana na whakongwhanga me pesi si tutu watu sina tala fisoswani i lauto banga. Tu te manatu. E le whape a o ina malolo se si o le fast. E le o ko meki le tu mai o to e take over le no foa. Le ai. A malolo le sui le fast. Tu te toi fo i e whaile pai election. Io. A ia te ofo le lea o ina o to tu le epa. Male HRPP i le 5 tausanga tarwai le 2 oro tasi. Tu te manatua na mai closer. 2-5. Latu roa. E tō ofo i ame tangi. Ia na le luatu le tangi. Palalu. A luatu le tangi. Palalu. A luatu le umai. Tōru sifu 5. Ana tua ia si mele na i tai 2-5. A tōnu te ofo. O le ata foi le na. Tu le le ata foi na o le mele o tu te tau fai ai. Ai pau ale mea te tau fai toi tatu. Le ua manino. Ele ta mai tai pale mia. Ele se la tu tangi o fai ai. A leo ua mai matau mai lunga o le penga tufaklangi. Ma fai loa mai ia Samoa. Io e. O lo fai le tangi ale sapa. Pesili le li fai li tio. Le ale tangi le ile sapa. E tangi le sapa. E anga i tono ele system. Masini ia mamei na whaonga ele komsina malana awanga pai whalota. Ia, mana ia. E tō tele ana i sui la ua le aveni la tutangi. O le sui mautinola o mai o Pepe. Ne apinga ia Pepe Christian Fluent. Le isi sui na ua mai o tuala ahim mai i sanga tolu. Sanga lua sanga tolu. Le isi sui la ua mai ia ua lango ia levo i sa minsta ia le olo fiti i le fionga ia li lua. Pi ia tasina ina ia manisi totel. Ai a whaia ta mamai pea sui o le HRPP. Langa pi o le mele utupu le whaia to ina lea male upo o le male li mafuntoi. Pi o la tau ia le ua tu leia lava ia sui te itotasi. Ia oe ave ala tu tangi. Lenta tu whalongo longo to i le temi o le fono hoi le. Pei le au mai a direct e tala. E pei e whaas ala tua mai ia tu lei ma tu lei pea. Ia sui te itasi na tamu mo e whainga palota. Ia oe ave ni ala tu tangi. Le lau manino mai se fulu le lei tangi le toi whaita wina o le palota. Se fulu matasi. O leana o tau whalongolongo atu. Ia, te musua e whaimoni o tal whalongo. Ai o le mea fōle le sui au independence e tō lua. Ia fiu tu lau, suafa. Pea o le ua whai e se whai unga ale tu malo manu. Io e whata oto na whainga. Tarusia. Ia atonu se te mila tamaita tu langona. Ai pio nei tangatana. Ele e pau o tangata. Ele na o Pepe. Ele na o Fuituala. Ele na olo. E to a tele i lato. Mai olo. Ai o nei ia. Pigma o nei le na amatai ia. Ia tangi ia. Pigma o nei la songfua ni io o nei la solua. That's the Tuesday. Lea na fta ua e fontoe o le so e amatai loa si ia pa ia ator spuaso. Ia o te leo mautinoa po le mea tau campaign po le mea tau patosina. Ia po le mea tau lea amata nei. Ia po le mea tau recount o votes. Ia Samoa e se le paangaro ngata o nei mea o lo tula i mai o tatou atunu. Ai o le nganga whawhetai lava ia mo au leso. O lo tau nuu mai le whana. Ai kia Pro TV. Kia Pro TV i lungo le YouTube. Sauro male lenga. Ia male sauno anga tau te pare mia. Ta fia i lava. Ua sui ai o talangona sata whaanono ai maso tale fia po te mo.
no fai atu. E pe pole a male a lo tatu. E sau loa se e pule ai. Pe tau pasi se ia le lau na mai. Ia pole a lava to inga pe a mai i le loto moni ma pa maoni. O lana ia. A o a. E se whaingo fie na tupu me ta o le ngau alufa. Ia, pina po ai ale tangata e matua fai mai ata i te mwhaaleanga te i te tau le lana. Mai lo tala ua tu malo pe o ia i le palau. E ngau a matua. That's me. Wa una. Te lilo ia te oe po o ia te uloto a ia te oe. Ia. O gali ai. Po le alo ta ma e a e tau le lana. Mai lo se mea pule le ua. Wa a fia i se tangata sa pai mo ta fili. Ia e ngalo uma so te lefi. Kapea pui la le mea lentu pone. Una ponofo ai lumo le TV, mo mata, mo tau whai e mātau ia le fōlinga. Actions, o teimi e tau talai, ma le teimi e. Ia ana nei whapatala, o ki tau wha longo tua. Pe ua tau iai se manatu fo i lelo tamaitai, alanga le asa tau tino. Le ini ona fōlinga regret, ina o te sili e sisi o pe tau iai ni fōlinga pena po e tau. Iai no langona tau salamo, po di mewa pena i le mea utulai mai, me te le ai. Pata e toi alu, te toi whaalongo longo iai i lana saunoanga ato. Pe e tau atangia i lana saunoanga. E le iai lo na loto i le mena tupu. Pe tango i te whai tau wina le overall, ba ai the whole context. Longo i le context o le mea atoa e wate na i rola i le. Pe e tau iai sisi fōle le pe e le i malie atola na loto i le mea nanga iai. Pe e fōlinga mai na tau pe e tira ngona tau mulimuli. Pe tau mulimuli nio na langona i sisi tamata. Ia pat po le alapa. Ia o lea ua give in. Ioe, lea ua give in bita mai tai. Ma ua tau mai ia Samoa. O lau whawhitai lea, ma lau whamalo lea, i lau fionga, i le pale mia, pilipilia. Well, that's what she said. That's what she said. Ia manila. Whamalo fo le ina whawhitai, i le vanga whawhai. Manai ai sia na tu walalo. Ia, o ina le si tangata le tatu whatatari. O ai si tau mai po ina te whatatari. Ia. Leanga e te tau foi na paisa na tala. Ioi, tau paisa na tala. E te tau na paisa tala to ina lea. Leanga o ia foi le si competitor. Then tau wafatas. 3 of them. No, not 3 of them. But 6. Ia tatia ia le si wanga. Tatia ia le si wanga. Leanga pe ori toa tolu wale. Na filita nganga iai lo tatu atunu. Ia i se o le awhai mataita ina te taita ia lo tato malo. Ia manino pesa mo. Ia si vaega lea i le tato wawai. Ia la se tato tantaria. Talo sia i sau nani. Talo sia i sau taiau. Talo sia i ioe. Anytime. Just before the 16th. Otherwise. Winga la tato walu maloa ia whapea sia. Ioe. Io oa ino o mai wha moi moi. O tu roa i leo sifaleile ele iaia se tala whaatai atu ina lea. Ono tatou loro la ia lea. O ai tonu ar tangata lea. O lo tutupu ai mea i tonu o tatou maru. Nga o le tatu whaita umala. A papea o lea batu ia se whawhitai ma se whamalo a Winston Peters. E leo se pale mia. Ai o tangata sa pare mia le fierce foot of sanga tatu no. It doesn't even bother. E fai mai sia ngang whaftai i le tula i mai o whatua i le tua samu. I le ai ma se mawhau vole a me whapea le ua mai le tala a Winston Peters.
le na matu famta ia vawasa mana ia Filipo en mamao is New Zealand meno foi ma u le no sa mata wa ania le u me male tala al pare bio o New Zealand man pare bio Australia le pu foi le tala fia ania te no kono e si o tolua ia wa pi fa pena wa e sili te tolu las ia mai pia la so pautuanga la san so pautuanga la mai ia toda la so pautuanga o tolu panta isia leanga o to ta so o tanta o tato pautua mua nei oa o tato spouses o tato fanau ioi ai te le fesili le si tangata o meta politiki o lo to lua la malau fanau are your best of the best advisors. O tangata sili on tau le lato advice ya te oi. Ia, le ala ua pe o to lua le sa tato patari ia. Ia o le fionga sa papitu. Ia marita mama tua ia tu le pasalele. Le oi lumamea ia le fa tai ma le fa manuia. Atu mai tai pale mio na malo tusi le pena me selo mutu ma pa nilanga to amae ala pa ya pai pata to ili fa pe o automatically dissolved ia le to io to mai tai pale mia le lava ta tu te anga ia se ia o la ile tai mio le pata to ona fa to ma tu o le ai o le nga fa fe tai ile tu o te telefoni to mai tai pania ia papetele po ia pe me ono lona langona e bavi au mai ia lana pa mania malana fa tai finally o le nganga le fa arward wo se lotos ele sona ele fa babau o tatu ke ngai manei me ia mana tua fo tuani me au mele bala au tuani me to finga tu ni tu pe mani ya yo pe maya tatu tio mai tele noa ile lolang tatu te tu ua po ile lolang i tele noa tatu te po tele noa yo tatu pa ile merina yo tau na ise ma po to ta certa tare tatu te fatentaria do sunga ya tu le pasailele tu le epa de malitoa ia tatu fai ngoina pa pena to ina tu le epa de malitoa se lele malile ngoi to ya ola na fionga ola na sunganga lea o fatetali ia tatu no ia isana fa tai masana fa manuia la tatu na fai e tatu ona fai sana fa manuia ole tulanga ole tula mai ole tatu malutus o tatu malofo sta mo fa pong ele le pio no fa mana ya te to o le o a ngina le ia le ana matau yo atula mai o le atu na tu le pe to tasi ele malo ana vale le ana tu ina mai ya te to wa tatu minimum low for healing order low shareholder low share so every shareholder will minimum will $500 ya na pa manatu tu ta pena e low share ina ia vave on tau nu le mointina i se va lele al tato toru se lau miliona lea ua pura site mo le famoe wa lele e lua e le mafain tatu to esa wa me o ngana i ai le tai o maro tatu to fai o pom yo tatu ai e lo tatu no o tofo ia lango le hita pipi a tango le e matua abi esele aluna pe ya fe yelo fina ngalo mama ai fa mamalu fina ngalo
tu ese po ki tu le pa ia fast ma le tapipi ai au mai sa o lo finangalo i le mele o ta pena tu se peti ja pipi e te naua e fai so share i le valele le tu e sa pe se na tala le fai tu a ona tatu tilo man manino nei mele tu ue abe e se tatu ma ponga i mo meo vai fa ai alela tatu tilo like I said before. It seems like everyone is slowly moving forward. Yo, leo amata ona tatua nga inga ile mua iluma. Matapena loa le malo. Yo, ora tatua molo na tamau ai. Apa mama ni loroto. Ma tam fai fa sao le mele wa batu. Ele fatutu ele tu samutas. Fai sau share. Ile ba lele o lau me totini ile se me fa pe a me o me al malo la o me na ile na pule le mana tu pule lo tatu ai si o me fa kele tu pueto ngama ai ti e lo va lele o si au me totino o le e la usia e te paloma tua e se ano paloma mele ia tatu o tunu ue fa forma tatu paloma lo amatan da pena lausia le fa fatautonga le vai so fo so o tu loa male au mai o aso au suele fono ia matatu pa longo lo ia i le a mai o mata upu e ta pena ai ia se fa nga malo o ninga e no pena o se male nature tanga te suifu o le lotu tinga ia lava le lotu tinga pe au mai lava ua amata ona soronga le leimea. E ia le loto tinga. Yo. Ai o le whamoe maualunga lava. I le loto tinga o lo iai. Ia se teimi e mafoe e se le tinga le na. Ai sanga tonu mai le mafopau. E ai o le malo sama. I le se malo i te mafopau na oe e te tau fai e drag atu tonu ma plans uma samo i lungo lo lava ma popoto tasina oi fangu au lelei lima se lau tala US e nofo o tele loa ia i le atu tele se tu tatu falongo pe a fete no po sila lima se lau tala New Zealand a fete no po i Australia e lima se lau tala o leo te tala no atua o i matou America a e fa ponga mai la tu ni aso a matalona se felo lima se lau tala Amerika. Mupenya no foi Amerika e tam fai de lima se lau tala Australia tau ioe. Asi tatu te falongolongo. O le ase tala au mai Samoa o fea lava le mea o lo e nofo ma e alalai. Lima se lau tala currency le muna o lo e alalai ia ma e au mawai. O nai pe o nai mea taua na e a mata o na whamanatua e tatu tau tua nei a mata nei loa, a oli whai e whatautonga, a mata loa na tātou, a mata na pena lau share. I le whapea o tātou uma e pio lea mai o le minimum, o le 5 se lau. Ai latou e malolosi atu lunga tau se puru ate. Moni alo tala le whai atu. Eisia, nanga len tātou ala langa i se whai ngā malo e tūlet mai. E tūlet mai se whai ngā malo. E lenga tenya la vea i le atu. Ai a mai se malo e na te au mai a ma fau fau mai a tia e ai le atu. Tupe fau. Miene ta ulu tupe fau. I oe. O le ma te tutonu o le me tau o le crypto AI. O le melna, leo a mata na i foi, leo a mata o na introduce to tono o tatu atu. Pui ngā mea ia. Ai fia malama foi le meo le crypto AI. Ia po le mea tau, ia na e wala o mele, ia tango e whamtala tuki oe, mea uma ia, mea ia tau o tupe fau, lea tala noa ia le tatu taitai. Paro o mea la whaisa mo mea fu atu i whafonei. Mea fu atu i Amerika.
o le atu asia io pe le la amatan tatu tala noa I mea tia e ai le atu o tatu te toe tala noa I mea e tupu ai le feitanga io ma le mawai ia se pe le la toe anga ila le tanoa tatu por kalame I mea na longo mai e na patau o le tatu atu o le valele tolu se lau miliona lea ua fai mai le malo la a pura sai e uia ina le io I totono le whainga malo e leo malo malama e matua peia o le e leo la blind tangata uma I le tulanga o lo iei tala tupe temne even though the Minister of Finance said 1.2 billion le tupe o lo o iei tonu whaanganga motuna papena uma ia o mena ia o lato tikas na lato au leanga ia to lato penga malo te tonu ia ia to au ta pena tato tanga talang long ta pena tanga talang lango ina ia pa faingo fie ile malo o le atuna mai ona au mai lo le mana tau fai langa lo tato maka kusia ai tato tadi la titia langa o tele manino le melo lima selau tala. Ole lima selau tala New Zealand, lima selau tangata Nova New Zealand, lima selau tala Australia. Te roi fa pena. E mo ia tau le fela titi. Ia langa o le share. Io o le tele o le share tangata ia o le mea tau oe. So e nala e fair, that's fair and square. O le tele o lau tupe o lau share na paule mea. Tatu te fie lola I le pitola au o le whainga malo. Pe fa pea on patino lau share le la pai pe accumulate pe apoi pe tau mawhai e wha tupula ia por tau mawhai e wha aulaola lau tupero ave tutonu pe ona mawai sau ticket o le ase me pa pena tatu talia lupe o mau tatu talia lupe o le pupula ia po le ase se fe au mai i leo toi mamau e leo toi mamau Samoa Pe o leo manatu ai lau por kalame. Pe le lau tala noa telo teni. I se mea fisosoani I le atinae. Ioe. Tati e tu le paia. Tati e tu le pai. Leo tatu tu leo ua ngangana mai ia le fionga. I le tamatai pare mia. Ioe. Sa fatali po I le temisao. I le temisao. Tai ia ilona manatu mai ia Samoa o male Samoa malanga tari atu ia leo manino lona finangalo te paua le tangata le tatu fatatari ia o tule e pasailele a o atua ila so tautonga ile ai senga ngana mai in tatu lona ile who's the right person behind all this tatu lona la ile o ito nuare tangata o lea o lo itua o mea ia pernah ai talo sia ia mamuru mai sana press release po sana press conference before the 16th me tau na tatu te tiro ia o ele sia wo na matala noni ana le la bitai o ia o todo Malala whanau to lima. E tofu lava latou masia. Ioe. Le lau whaso mai le whanau masia uoria. Ia. Rono vinga e tala la siau. E le tu lia fo I le lima se lau le latou. Purpose. Latou whai e moatu. Ia vai. O tala le ia. O tala maneia tala I e whao Sofia ai li tangata ina ia. Whaisona sau morona. Pai mai nela se tangata pui le pi e lau mai o la sau pau. Tele nau pi o mea, to tele pui whakangata pa pena e lau mai to inga fisike ia tia. Ai tia tangata fi mei. Ko par solo ngu, la sau pau ma whai mo samu. Ioe, apa mera apa tu ngale ka kia la io la wa feta la na tu ton na pa la share de vale ia na então ai ole me mali se esse ale lau me ni tangata
Asi o ka maua nga le ai ma se pa u tasi ele pa ngaluenga. Yo, le ma se me tasi na pai mo le atu. A le fia lau mai mtamtia. Ai pita, pe no fai atu samo. O le o babai. O le la ata pena tatu malo e fatautu. Ili tu mamawina foi la te me tele intara no foi isi mele anga. Le la tatu te fai ili ma fesosani le development. Samoa. How? Tatu lango, tatu amata le valile. Yo. Pio me fengo fiena mo tatu supporters. Let me tell you one thing. Just one thing. The HRPP supporters se le lele soifua o ina. E fai le lato mele. Yo. E fai ia le lato, e fai le lato share. Fai le lato share for sure. Le ngata foi la individuals, tangata te totasi. Ai company. E company nei America to tele tangata fela tu company. Yo e ono ave limafe. Se furu afe. E le se ala tala le fai. Tele tangata I longa nei America tele tangata ia o foi la I na mala malama le le au food policy I nei. Pe tupunga mai I yo latu matua mai malo tutas. Au wala na malama I tamai. Mai ese sina te avele te silmia. Ya se moso te mi ya se yuli le te sapo. Na te avele fe aurea. Yo io tato alum tamafa nau sa molo ta alu I football in America. Telo. Na umata le maliu le na we na lila. O le lo matua le na maliu. Lona grandson. Ele titi ele atua se 20. Salopo le se puru valu. Suiva. Stuna pena. O le walu le kolisi. E sain la kamikilea. Ile 2 miliona. Lua ile 5 miliona. So that teenager. He's a teenager. That teenager he bought a mansion for his parents. Yo, le lo matua le mali wana lela. O le fale la na fai mai tali ai ainga. O le maliu silo matua. O maliu silo matua. Au va ai yo ile fale. Automatically atu silo sifu. No ba ai ala I na lela e fitamo e isolo e a foi. E fai fe au ma ave mo meu falo longa me fa pena. O mata to e tole am ia le tama titi ona fai se sili mo ona matua manu ai. So to nga mela ia. O ina malama le leita mai Samoa. Ia ta alu ni ta. Ia se pai tama titi o le fa to ab SM high school. Wanga I le foi. Wanga I le university. Asani ai le netu petele. Lua le family no tele manino pat o le titina se bralo le lua a tele o le fa. Lua le family no le tupe na sani ele either USC or UCLA yo le o tele mo tino bo feo onga na lua o le na sani te matiti. Ma te tele ele sta matiti sa mo na o te matiti sau mai moso. Ai amar fana ai amar yo ia amar fana quarterback. Ia e late le se 10 miliona ia le tupe foi na saini ai sa alu mua I lunga salpe balu fa pena na lunga I fea o haio e na sai pe o maruto e ngai mai lalo nei so le winga na le tala o ina amel fe au nei tamati sa mo ta alu I tamu tele nei la to tele tamati malu tu tasi ai o foi tutuila man le tonu mai o tu Samoa. Le anga foi la le se o tala. Ia. Le langa to tele la fa no mai. E o ina manino ta mai tine. O le va ale Samoa. O le ale to tu tasia I le malo la te fa tau. O le a purpuru lima I ai tangata Samoa uma. Ia. E fa tau se va ale mo le atu o Samoa. Va le tu nei America. I Hawaii.
alu tutuila, alu por, ala e tonga, po la lapa, o routes, o me mulmulina, ele tatu mena e tatano, il whainga o routes o valili. O le tatu, o le tapena, o lau, le ua au maitala, e pe o le minimum lava o lau share, o le 5 se lau tala. Apa pere te no foi Amerika, pena lau 5 se lau tala. O sitina lea na uia le maliua nere la. Ia e sau mai sa vai. O siona liua, fesi le mana maliu o toa mua, o lono vinga. Le la o to ina le malo matua, a le o ilo la fana. Mea la a fai ele i o atu i tamiti i apa au ma change. If you can hear me now, you better look for that. Our nation is trying to look for anybody, for any Samoans who can donate, who can have a share more tatu valele Samoa. So le tau na o sia pe au le tau no te mine. Para no me foi la tu mau tupe ma mo o mia Samoa. Lau share ili fatawina o se valele mo le atu. Se valele te leo tau o nei mea to fai atu. E sili mamau atu le mele te tanu. Nei lo le tala no foi isi mau ngasu ili mai mau taimi. Le isi mea o ngata tu e mau ai. Ia o le tele peila o le si mele u tanu atu ai le mele o le a foi. O le crypto AI. Tasile na me wale wa maka introduce Samoa. Ia e o ngā tele mo lo tatu atnu e mau ai mo me o tupe fou. O tupe fou e ati na e ai lo tatu atnu. O le whamoe moe o le malo fou o lo iei temine. O le mea tau o le social development. O le ati na e a fua mai tutonu o ainga. E a mata mai tutonu o lo ainga. O le unique le na o le na vatau ma le whamoe moe o le whatutua i le atua Samoa utasi. Lea o le angai mai e tautua ma tau awir whainga maloa Samoa temine. Lea le ngolo tana. O lana tūlai mai, e tau mwhai a mata atu i le tautua Samoa i tutonu ainga. A le lei ainga, e le lei e kalesia. A le lei e kalesia, le lei nu, e le lei tu malo, a le lei tu malo, e le lei le atunu. Ia, o le tatou sau whai whaatasi le na. O le tatou sau whai whaatasi le na Samoa. Ia, peo na uwhai atu. E aua le toe maumawina le tatou teimi. Tatou te tau i fua maisi tangata. La tau mawhai mai ai whaaleanga i le whainga malo. Ale ai tele tatou mea ngai mawai. Ai le le tatou te pena. Tatou te fesoasoani ai i le malo. Ko oa di mea o le atu rei mai. A mai fuisi a veai. Mo a inga fast mai tonu. Wa o le fast mau. E le se tamai. E pe o te le pipi. Ia la se a inga fast i tutonu California. Ana fast mau. Tele tupe wa alu tutonu le fast. E le titi. So e le mawhaila ona whape le hai e whaia ona tatou ngā lua whi watasi. Ina ia whatari tonu wina e Samoa. O le tatou matawhai oi lea o lea tau whai. E le se whainga malo na o mai whaapili o Samoa. E le se whainga malo e mai na ona o patu i ate autou ma pepelo ia lautou whapoanga le ai. That's not a fast that I know. Ole malo ele ngata ina tau tatala. Ai sava pali ai upu matala o atu. Nala na le tau lau whaboi mo isi mea ia pino whai atu. A tatu te tala no ele mea ole vailuaina. Tatu me mau mai e. E mawhaita tatu manatua maa o oina i tatu. But we don't have to dwell in the past. Tatu manatua. Tatu manatua e fatua i nei. So o ala mea na tutupu i vailuaina o le maro.
leo tatu vai leo ngana le sa pi o ia le sile na bese leo ngana mai la le simeta te faia pangalo na me yo ngalo leo o tino tu mai tai pa mia ia fa fetai le tu ona la ngona yo ona la ngona ma ua mai la na fa manvia yo ta tia la io le vai luinga wale o pauana me le pepe se mai le si vai pepe se mai ma mai pe le vai luinga ma la tu me le malo malepe pe o la tu ma fofonga e a fu tama fai fa bale ai le ma foforista a oema ma la por kala me from now on la tam fai a utitala noi le development yo amata tu lo ainga amata me ilo ainga no malum te fuile le fai ila taita fana yo la le me fai tonu le kalesia o me fai tonu le lot ile pengu fie sia la lo tatu le tunu fe ila fi e au foi na le fa longo mata mati ti sa u sa tal ai tu di lo lava ele tatalo ina ia mautu me neo ainga a le ainga a le te whamatala tu le tina lea na maliwa nele no ia a lu fia le tina whaatau e lana grandson ia le mention e no nofo ai o na matu lana tama o tu matango fie iyo ele se pale foi le se regular house pale pena foi la se o le marina maliu sonto malitonu ala tertis masile lua tau santaroi alaile NFL na le la tamal titi the youngest of the family that youngest son bought his family o ka se fale yo ia si wo ingo ia Max to Yoti Marina ia masion fatua ingo ia Josi yo Marina o maliu tonu aile au yo 1.3 million le tau fale yo e maliu le tina ele ba aile ba yaso ana na maliu le tina ba yaso foi na sengi mai pe por fale. It's sad, but if you feel on taunga, yo sa mole atu pele e papena ia se langona o le tatu totua ile nei fiafi o ninga le atoi to tele la tolu o malanga i Samoa ile fatautonga mo le vai sofo o lo iai pia nisio i latu o lo i Samoa terminei o lo fatatali ile taimi o le fatautonga ia mo le taimi nei o la utotua mo ile nei fiafi Samoa no fa manatu tua e si mesa o tuai la lo en faino utata no tuai asi o te fatatali le titia hei o te fat fesilia matatu tali le titia me o le ana fatau e abatu tasile me o tatau ona tele iai ia matuni le o pasala ole tu lei lo le development o le tu tatia lo isi me yo o isi mau mea malengasu ai e tu lei loa le tamau ainga o le lava le o malo lo au mainga tong tar sulfo e umal palo tele si ai langa melisia we lu fa me wo si melisia lau se lau mas fulu le tau tu samo yo le lava fai e ala foi ta alo la fa business o no le vai mai tu langa lo ye tatu tu yo ai si o tatu ai tu o le a se move le tatu malofo o le afatino ina i le tula i mai ia mfatino ina loa ia le ia o le ua o mai i o lima o le fasisi langa taua nu o matai si ero fast ainga vala watu ma le faaloalo tele i le paia o si o tatu ainga whapea le mamalu o Samoa o loa lala ma papa au
i le setete o Washington e fia awai mai. A fio mai, maliu mai, susu mai. Ia matala mai yo au. Ore a whaia le tatou sauninga lotu whaafitai Thanksgiving service and celebration. E whaafo iai le vi inga ma le whaafitai i le atua. Ona o lana pule tō. Wa e ai i manu le filifilinga a Samoa. O le tatou a inga fast e taitai le sā o Samoa. Mo le isi 5 tausanga. A fio mai la ia. Tatou sa saa ma fia whaatasi ai. O le a saunia e le nu o matai siaro. Fast a inga ia le tau mafutanga tele mo lofu fongata mafa. O le aso e whai ai se tema sifu marwha lua o rua 5 i le itula e 5 i le afiafi. O le nofuanga e whaatinu nai o le SDA o le 7-Day Adventist Hall i le pā o lua i pā o lua 29th Street. SE, what's SE stand for? I Open Washington 98002. Pa mai le address le lato vatu le SDA Hall o le fa o lua Sumaleiva Street. SE Open Washington iwa balu o lua. O le tuatusina o le pai ai ia le pa moe. Mo nisi pamatalanga, pafsota i mai ia apa masanga to le apoa, perestene i le 253, 555, 5 lua o, ia pe valawane ia puatino la ulu, o le sui pelotusi i le 253, 2 5 valuiva. Ia pe valawane ia apoa ma lotu to tasingale te utupe i le 253, 275 o 23 ma le whaalo le tele lava nu o matai siaru fast aina ia o tasile na o whaasalaunga ia pe o matoi Amerika o le vanga de siaru ia pautangi ae ia o le aso toi avatu le aso whai ai o se tema supa. Next week, supa ia o vai fo o le afaiai le famoemoelea ia ma le tuatusina ua vatu o le hola le loto sfitu. Na tu te lo uma o le City Open i Washington i babalu o lua pa o lua 29th Street. Ia le na fautangi ae ia le famoemoe o sina fui vaenga ia mo loto sirapia Samoa. Ia le tatou company insurance o le FFS for First Financial Security o ni ngalo ia te oe Paiso Life Insurance si o nei a mea uma tatou te vivesi ai e ia le taimi o le tuatangata e lele o mo le taimi o lai ua iai le life insurance e pe soso ni tele i tamaiti ma le ainga poto ia le na valawane i le telefoni iwa fitu tasi toru o toru pa fitu toru lua ia pesili mo ratami fatilua ia po le fitalenga po le tofa ia na mata apa ratami fatilua ma fatua ia sherry fatilua ile iwa fitu tasi toru o toru pa fitu toru lua. Ia pe te valawane fo ile Auro Performance o le fata vale mo oe le o credit yo e pe le valawane ile iwa o iwa ono toru lua ono 5 ono tasi te fa po mai iwa o iwa ono toru lua ono 5 ono tasi pesili ia mo le li o aiki manda ia pe onai kalonga ia samo ai le tele ianga i le vaenga o la o kalame na no fa manatu tu lapa awani sa tia lo finangalo i tau fasise o lo fai pea ele avea ele malo se tupe
i se tina ua fuafua lana pepe ua tō tulou ua amata ona mau ele mai tangata i le ave i ele malo se tupe langa le ua au mai fo de tau whavalea a oro ina tō mai tangata no tō ngai i rola lau umana fola mai tupe a watu i au tu le ai no tō e whamanatu a whapena o tau tina a o ina whamanuia ina oe i le mai tangata ia po le mai tanga e le awatua e le malo se tupe i ati oe au e mai to awatua i ati oe ina ua ua whaoleina ma e taulimaina ia le malo whatangata iau au le taimi atua e te mai ai te mai tanga ai e le awatua e le malo se tupe i ati oe ai te alwa ai le po mai ma tala fua au vai e te vai fua le po mai e tala fua au vai o te toe watu pelanga o leo taia pei utalina le tau whaavalea o pai i le taimi le nei sa mole atunu ue ai mese li tupautina au ane i se tia o tau le whaasese ina le na e li whai atu le malo e te tōloa pe te mai tangata loa e alu le malo e tapa se tupe le ai whaato a mamulu atua le tupe i ati oi ina ua e whamanuia ina e tau au ina i au 5 mau au le mea lo patangata ale atua. Io e patoa batu elo ina ua uma ona fai le pepa whanau le o ligo se lau e ave fai pepa whanau ma fai le pepa patiso lono winga e le pa fonga le awa le mix up inga mea ma le i mata e o whangu io e te le abatua e le malo se tino i tupe i ati o e pe a e mai tō pe te mai tanga tina mai tangata patoa batua le tupe i ati oe ina ua e whanauina le pepe ma ave fai ia ona lana pepa papatiso ia ma lana pepa whanau lana ua se rau tala mumua na au le taimi ato le carry oe le pepe le se tupe batua i ati oe ai te alu e wa ai fua oe le fua mai ia matala fua o vai whaamara mana le legi amna ua ne i se tia o tau i mea o lo whaia nei sa mo palolongo talo ia maua se taimi o le nei vai aso o le a mai ai ia se whaapitaima se whaamanuia ale tamamatua ia tu le epa sa ilele if not ioe e whai whapamfonga mei atu nei loela ia le tatu le tangata tonu o loo i tua o nei mea uma le mapopau ia fia mea o le ua au mai le pinangalo fia mea le tuie se mapopau ia le ua patai i le sapapito patai le fionga i lona finangalo malamalama ia mo le langolangoina o le sunga i lauli le mali toa le uatea o la te vau Fosi Smith ia mo lona langolango o le ua tuinatu ia si tatu palungulungu e uma lole nei vai aso ta utino e uma lole nei vai aso on tatu lolo la ile ile tu tau sa ile tangata o lona ia fa besia le tau sia io vatura tala le fa me challenge ai sa o me se tala i luma a me se tala i o ile vale mia filfilia ia male fainga malo filfilia ile tu e suieni o tatu upu lavana ele lei ona ia patal fatu ia tupa yoro makatumi pangu ia mitatu uma olong fai on felo me mo terminate o lava to tu moe ile asota ya tatu tu felo ia ma telefon nisi matau ia ia tatu tu tua male unanga ia e pei ona masa niai ai mo temi lava le nei la to ia olo te pena le tatu ainga fa fai ia mo le fatu to wale fai le sufari le pei on that was an original plan. Tai ia o le fua uma mea ile malilenga ale au malu tatu mago tatu stia. O tau e langolangoina tu lepa a fai o napa ia tu lepa tu te leo fa ile au tu te vale ai. Yo e tu o pe tu lepa mana ia fa sasa ai o tu fa tu langa tu te leo sita ia lo malilenga wa pat o to atui ile malilenga ale au le malo meaning tu foi uma efeito palota io mo le taimi le nei ia fa te fo tanga te to alo to efeito palota isia
langa manino e toi foi lo fa pesa tu mai ole afu ole hita pipi e toi olo fa no me manino atu le me fast ina i pa election sia be ia ta ua ko in to pa ia o to ia hita pipi langa ele fa pe fa ina ro to kisi sia o ko me kia ko mai take over seat le ai e ese na fa ina ile case ato e fa po i o to fai to by election o by election sia le na me e lunga fa numero fast that what ia ata mai nei ma fa tino le me pe o tu la lo pet tatu po kalande e mo termine tatu pilo ile sota o te masani o lo to o masani tu la epa fa tai li o sua ia o te fa to fa so i fua ma i manui o e sama